Kepala head itu rosun, mata ais itu ainun, telinga ir uzunun, rambut hair sya'run, hidung nos anfun, tangan hand yadun, kaki leg rijalun, perut tomat badanun. Kepala head itu rosun, mata ais itu ainun, telinga ir uzunun, rambut hair sya'run, hidung nos anfun, tangan hand yadun, kaki leg rijalun, perut stomach badanun.